O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo I tae ao ma lole soifua manuia, usimea le whaafonga o tala lau Radio Samoa. I tala to mua, ua whaasaela waka ko tahe le trainer le te huia, o na malanga mai I au kilani o na o popolenga I le tū tau saunga le mu. O le trainer nei o lo o whealua I le vau au kilani, mai le Strandy Parnell, anga I atu I Hamilton. Peita ai, o le swinga wo whaia nei mo aso to toi o le vaiaso a toa le nei, o le asau ngata I papakura, ai wha wau mai e pasi. Mai le waka ko tahe, wa wha luona ripotia mai le Kiwi Rail, e le I tū le te huia. I mō li lanu mumu e pe o na iai le tolu vaiaso tāluai, ma le isi le tae au le asonga fua o le vaiaso nei. O le tolu vaiaso tāluai e le I tū I le wha ilo sa ta tauna tū wai tā ofi Penrose, a o le amatango le vaiaso nei o Hamilton. Ma e wha apeo Hamilton na tupu I le taimi e le iai se pāsese le train. E ui e le whai ngofia I tangata whewa I le whainga wa sui ai nei ma whaasa e le waka kotahi, peita ai, o na o le tūlanga la matia o tangata uma pe atu lai maisa whaalave lave o le tū leo lo mamafa I le pūlenga. O pasi leo wa whaawawina au nanga le te hui e le vau papakura, po inui ma le The Strand, ma ua whaamautino mai ei foi e le o toto ngia whewa inga nei e whaawawe pasi. Ua filifilia le komesina e na te vaaia ve whaatawa inga I le vau supermarketi. O Pierre Van Heerden, lea ua tusi a au I le malo ma o se tasi leo la asanga o ilo ilonga ma fautuanga. Na fautua I na ile malo wa tatawa na iai se isi e vaaia ma mata I tu ve whaatawa inga, ma whainga whaatauwanga I le vau supermarketi. Whai mele komisa o pisinisi, o se filifilinga wa sawai a o maita wina pele whanga I lungo o le tau o lua. Ma o se taimi fo I le o whaingo o fie I tangata, le tau ngata o le soifuanga. Ua whaafeilua ia le foodstuffs, le komesina fo ma ua whai mai ai foi o le au lātou ngā lulu e whaatasi. E whaatoa a mata ngā luenga le komesina fo, mai le aso a tae au. O se fiafianga tele pe atau nuu le ofo le a maua fua I e tangata e maua I le maisuka, ma sini e mawhaiona fua I le suka. A matango le tausanga fo le ua whai mai le whamek, o lo o wha moe e o atu waiwa maua fua I le tūsama le se fulu fitu wafe. Masini wa tā ua glucose monitors ma insulin pumps. I le taimi nei o leo lo o wha mau popo le whamek tā ua fōnga mai pisinisi. O lo o foina mai masini nei mō tangata ua mo o mia I le type 1 diabetes, ma e tapu ni awanoa mō tā ua fōnga. I le wha ai unga o le masina asau ma a mata I loa I loilonga. O se talafia fia tele mō tangata e mawele mai suka, le mawhaionanga wa ai masini nei e au noa ma se tutongi. Mai le whamek o lo o whaatupeina o se poloketi o lo o mawhanawhana e taunu. Mai le Diabetes New Zealand o se laasanga tele le mawhaiona maua fua e tangata wa mawele mai suka, o le tu ainga type 1 diabetes o le nei whaamama a venga. E ui wa tānu mia masini decoders a le Sky TV e ta tau lavona toe whaafoi ma a le whaafoia o le a whaasala. O le whaatanunga le wa toe moli mawai nisi o tangata Hawke's Bay na whaaleanga ina o lato whale I le whao Gabriel. Moli mau reporti le News Hub, o na ua le aini whale. Le aini mea whale au fie ma TV o le ana tau mawhai ai loa nisi o ainga I whaamuta le sitala. Po o subscription I le Sky TV, beita ai, o le tala wa sau, mo o mia pele whaafoi o le Sky Box decoder po o le tutongi o le sala tupe, e lua se lau wonos fuluta la. Nisi o moli mau o masini nei o mai le taimi nei o lo tānu mia pia e palapala, ma o lona winga, o le eli ngā palapala e whai e to e su e mai ai. Wa whai mai ai le consumer and said, wa lātou so ina nei whai ngai le Sky TV o ana pāanga. Ma o le mea sao wala ngona le whaanoa noa, ona o ainga nei o lo mawhatia. Ona ua tele ina tafi e sea Gabriel le telo mea toa tino ma o lo o toe tau whaau laula. O ni so enga o toe whai mai ai ma le Sky TV. E le mo o mia le toe whaafoi o le decoder pe a whai ua whaaleanga ina e palapala po o lo longa fo I sa iai. Ma tala whaai u? Ua toe maua leo le tama matua I ala lo ifi po toae. O le tama fitus fulu whātau sanga o le ana ripoti ana nafi wa le iloa. Ma o le afo le tasi le awa uli le taimi muli muli. Na va ai ai lo na whale I Mount Wellington I Aukilani. O le afiafi lava na nafi na toe wha amauti no mai ai le ofisa leo. Ua toe maua le tama ma o lo o saunga le mu e tu sama ripoti. Ua wha awhitai ai fo I leo le fesoa soani a nisi o tangata o le community. Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tae au.